man says, oh, me, Akosua Serwaa, and I'm a grow mommy would there be. Akosua Serwaa, oh, yes, I can. I am a spine, we move and the end will proceed. Say, Uyo Bia, who blaming call for every misfortune about Brabumwa. O say, any paniana air pass will be. Some things are meant to happen. Daddy Lumba can't seem be. Mepesi ebeti sa 7 and son about video no so. Mama kase ba ko a ebe me ya sa na ko to se before you man you cut to. Na na chuk na ebra ye me operation. Ebra ye me spine operation. If a be you only man say oh me ma wa na Akosua Serwaa and am me grow mommy would there be. Akosua Serwaa oh yes I can. I am spine we move and the operation. I'm a champion and they call hospital. Am I a person? Saturday, you know, Nana Chuk, every kid name, Etria, a whole canina. It's in us one hour, and I don't know what you're for. The Becca said, Yami Shamu, no someone said they need that. Mebo full video natural. TNE. Debbie Ameka say, she boafo enna. Boafo enna. This lady that Lumba is talking about is not just a woman onye or baby akeke. Ebra niema mu ye din okopia abrochire. Enam Mami oboni din na daroma enema Daddy Lumba. Obeye Daddy Lumba. Even though sa Shasi and Teresa esuso ni mu a. Nanso ewiase no akwasi ekomrika. Na baton me de ahye wonsem me ma ya de na wogi na wo ye lazy a. Enya de semrika na ebetimi edi nkunim. And that is what Daddy Lumba did. That is what Akosua Serwaa did. After said Daddy Lumba kopie mu abrochire with the help of Nana Champo introducing it to her life. They became a group. Shasia bobo concert nibia programs ahodo omo perform here. But na duru baby a e wo say enyum na ye bobo no nkofo concert ase tototo na ye digu album so. Hwan na ebeboa? Hwan na ebeboa? Enam lady so. Ene Daddy Lumba ne Nana Champo. Omo first album etimi ba abonten. Ti asem ni ye. Enti se ote ho na obi aware mu nsem ye wadwen se obefa no World Cup a ya no ahwe yie de enti ameka safa video hu ne se asem we ba ye no me trans na meka ze da bi seven preduasa obi ene wo chief asem pa kodo e wo mu se esum woni patri mu de nanso asem e ba ye we asem ni mienu na wahunu de ekọ lady nya obi oye mobo Daddy Lumba nso nya mobo. And idea ba akwan na Ghana for to da me di hu ya no so obi ni obi ejaye. Our rejaye is meant to happen. What you say? And they said you took kwa nkra no akodu kono ngo na so unko biem. Usi na obefi a problem bi ani ho. De oso obeto aso konkran no bo mpa ye no so akwa akodu. Obi akwa ne baby. Ena no yam mpentoa na ne edema Daddy Lumba di yesi no yam mpentoa nkete na ode aye nchene no ode ama Daddy Lumba di eno ene leadi yetu papa no ne yare ne Daddy Lumba na nkasa enum tom o se me yira Akosua Serwaa ntimi nyesa. This is a man I respect so much. I respect Daddy Lumba so much because me who said Daddy Lumba o blaming for the misfortunes. Hweniema atotototo papa yi etoda ne nwum tuom no a express ne ho de ba hu se Daddy Lumba akwotena radio we so wakwotena TV station we so e blame obi for ne yare bi anase bi a asem bi eto no da bi ne mpo nwum no mpo no oka osan de ye futuo to beto se ade be che se Daddy Lumba odaye a wansore enwumtofo na fedi otonro ame ache no Daddy Lumba homa bebre so abri bi otene dofo nchen osie nkosi da ben na mbema amansa dada mo odwen ne ho a ona wofon intene nyuma osem nhwe okwatere kwa bi oso ofra me ntoma wo da Djka oso na ato ntoma mame me hu we 10 cities woni bi ba so ka kire nkofo se wabọ me bosia 1 million onso 10 cities edito nsuo no nkra woni bi
So I respect this man so much. Because said you see be to na no nareka because Bible no kra ka say Jimmy fo mpo na no a yebuni nyansani. Ti ente se nyansani kodwofusu. Enti Abraham ti news ni say na yire na yam mpentu ama ne die mibusa say that Lumba ne kodi san komo ne kire nkofo ana. It became an argument between me and my friend. Big argument na nyansam ketwa. Ai oba ne nipa bonini e na nipa so mpo obiem na wutwi mpentu ama ne di na den ya momi yenkai da bi o. Momi yenkai da bi. Na da bia me kan se mo se da bia yenkai no. Ene kamia ye se obia x ye wudini. Nanso to ani na fa hwewachi. Se wan hia sa x ne emre bi atwam a. Enka abeje ho gina. Enti kwakudale ntennwoma eye mede o se be grateful to your s. So mpana dada na enyawa ebi anke na ewunni baabi a waduru no. Ti etoda na wo bompa ya. Bobi ma o x. What you say? I am in the sad that Lumba Babe clear because this is a woman we respect so much because or no enemy a legend that is saying Tiabani saying and I feel dream rabiness and some way circulating with social media and we're chimping to the Amada de Lumbedi. Ye jaya warrior munsem, ye jaya few munsem near Babe can call for the so enra that the Lumba. On this big platform, Ujina also making it clear. Some Akosua say went to me, yes, I name it was a spine problem, and I mean, I am a operation. Or train po betia in na. You know, Nana Chu, Ebekina name, Etia, a whole canina. It's in us, I know, I say, and I two more of Mission for. The Becca said, Yamishamu, no someone said they need that. Or chapa po betia, ni nyina o kire enu nti o kan wiye no mo a mo gigina mu se na mu gu lady nanim ase mu gu sister nanim ase so wa hono mpentu amada de Lumba edi no utu fi ana wadwene ye ozen woni bewu pa because enu ada de Lumba make ne clear me sure say watete ba say de make no no kwotena radio station on friend the phone so e ma ne nka asem ne nkyerɛw kodofo su no Inti enra to make things clear. Said ye beya na yire dada ne hu befi no. Eno se da bi. Matete se sei ni na emo me yare ye na ye machi kase. Ye koye operation. It was a huge sum of money. Samose me boa owura ye oti hoi onu ne betua ye. Ena obo maame ode ne koye edin. Tane maame kra ena befa no. Edin call hospital on the san betena ne ho na emom de otua bills no eyowura na obo ni din no meti wona mani agisa because asem we asem a ahye mu ache eye me ya sa fe de yegu Akosua Serwaa yegu nanim asesa ye wonsam hihie fie maka twa ye gyaye de ne ye kan kofo de yen yetimi jai yensem guo yensem akese yete se pan gugu ye fie ne ye jai ne ye kan kofo de ye ton kofo asemudi asemu ntodiefo Ghana fo emu bie wo musa na ye frɛ yen obeka ne ya asede na owo ho but imagine say lady we ebi ankoyo mam wo ye sister bia me nana ka se wo se ka ahwe ase ye nkamu asemu obi ne obi aware a wunnim mu no enyi nyina mu nka ne chenchenchen Empo ye frɛ asem bi se sankofa esan wo ho enti se o ka ne den asem si obi ne obi ntem na be ka ne den na unse akire omu mienu asan ka aboma that is where ye frɛ se wo aba be third person momi enhwe ne ye na kwan ye fa so ye keka ene ma bi okruma no momi enyai because ensem ni bi wo ho a eto da ya na enye sa na tie o ka obi ho asem te se de on ne natifie Osi debi na de okan ye me de no word o se me yire Akosua Serwaa entimi enye saada ontimi enye saada because onim sa wo na won kae a nipa boni ayefo na bia me ka se ehyem anumu ana mokae ba ye yifri wanumu apena refi nipa na ode ne nsa to aduane na ehye num apart from say hyehye ni nyina osan make sure so ode be ma wadi na refi pain na nipa ne pass it through
Enfom so wɔ nipa ho. The first time you me oni promise ye ho, yakogina popitanim, ahye ye ho boss ye ware akosi awie ne nkyɛ sɛ yɛmfom ye ho. So, when mistakes come, we find a way to resolve it. Teachers kojo fo so mabu ni pa. Asem we wa meka ho asem a enka beda Akosua Serwaa so ne nkofo bebre na ade bi okra ne ade to so etimi hantew ma maame wei ne ba na wokofa no no ono ne ma ada de Lumba otwi mpentoa de ma ne diye afei na ne man so aware ho ayɛ de ama wo mo ba ada de Lumba me make things clear some am kasa no munya yi otom ne ye na Djka se na ekoye no operation na ye ne ya a successful operation na emom na nye se bia empentoa na ne Akosua Serwaa atwi ma ne diye ose munyai sa akra na emwa Daddy Lumba enra ne birthday Bayview na nya asem keto ye mu bia ntimi ankwa ankopio but it was successful yeti akire ne ehwe ne yemadin utimi se ne yema koyie enra se de ajagraja musi bi spray sika de gu ne so wohwe nkofo atitru ne anintiri ne akentena nwamo a omo ba program na ase a na chese Charles Kojofosu is not just a musician but bibi ka ho me na meka kiro ade bi wo ho asa ne nyankopon aye binom because obeka ye nseme ne mfanto papa iso oton cocaine opema oye wei Daddy Lumba ne musician ya bona utopa upe musician na ya bona utopa Daddy Lumba uyi ni free wa tamils na eba ono kra de ono ye born wanya ne baby ko ba de onyame aka fa ho no ye den eno ana bebem me ye sure say wona wutiri pai wa ene ye de ko lebu kra nka wuye but operations ahodo ni nyina it was successful enti say wo ka obi asem no wanhwe yi a wanhwe ano wasan say nipa kro no ho na akoyi nsem bebre besre momi entu ya no nareka na nsem bi wo ho na se ye ka ye nhwe ni ye hunu kwan ye befa so ye beka no enye se bi ye wo platform na aso nti no ye beteno ne akika nsem bi na wo ti se obi nso ho asem aba fa ne se nipa aso mesi se wo ye minua oye me wafa ase ana se bi a oye me babi mpo a ene ye ka se mpo se nka wa ye mpo ne ye ka nka be ye me dana enu nti ene Akosua Serwaa ne ho afi mene no a enka mo Akosua bi anka meto adi mene na busua nka ebe kuma akokwa ma sister nawe because wa ya ade enye ono a kensem bebre Daddy Lumba nso nyame nshraw so agina big platform so ente se no wa clear lady no se mene na jai na nso me yira Akosua Serwaa ontime nye saada. God bless you dear ubenyina che nyame nshraw no nto nkwanem Djka money transfer ebia na wo abrochire wo Canada US wo send this Canada Ghana nkwa the application we na eso use bomoden na me pa cho download it to force wo download it wi a na wo send this Canada use the promo code DJKA promo code DJKA ne fashion wo body shame me pa cho de wo send ya brand Ghana ye ntene kapre also I was sending so benye sika kwade account sika on Djka for nko a na yes ade we tina da bia me so mo ya mansan boafo Djka downloading this here abusua platform no DJKA Nyan Support TV make sure so be subscribe no account for the ama foforo o subscribe we are no press notification button for more uploads said you be the video tuma you'll be the first person to watch aha and a various high life music. Ye bi binyom lyrics ne ba ye to kyerɛ wase asɛm no kan ne say wan kan ne say ti bomodin so be subscribe na ne ema nyina nso akokama medin any DJKA medase bye bye.